The family would you be sweat to be any abro eben live on the social media no so YouTube no Katakyie FM TV yebeko TikTok ana okay I don't pay YouTube na yigina so pa Katakyie FM TV Katakyie FM TV Katakyie FM TV and yede ko YouTube no so I don't pay na bibia so atumi aye fine pa already Miriam si from na yankoya I don't pay tentem na yedi nkomo right Miriam me dasi samre e fa me ho show no na edu so no mechia bandawo phones ono owo enkawe wone ne mmofra ni nyina mechia wo mo na afenso no babiviva ono so opere yetu mu no na me amakasa menua Abdurrahman ono o say man na yinu kra de say ni company no Masha 80 fashion center papa mechia wone omofra ni nyina nyamehira mo eno obi bia wotie calibre mu nyina na wei ensema ekoso wo montene so na ja mako kikan bebo ma matiti bi afirima me de ebre wo no na menya babi bia wo bia no mesra se video anase pictures ena wo pe ahwe no wo hu sensema ye ka no enye bosire mu kan wadawro ma na waba abafu tinta video no so YouTube ho no oba eben edi ni nyina ebegu ho no edi amawo na wo susu woni agiye pa sanso so ena mesewo ni die ma se radio no so a no amana ben kama no wetie ni clearly ama won so no woni agi DJ nkabo wutie program no toda ya na se me contem no do enya me ametam no iso anti no me so mate story no so se ne be ya metima biebie mu yes ene wukuada ene yakua ene ekwakufo da eti no ba bibia omo wo bia no me se mu fufuto focusua tua pampamu na mundi 16th July 2025 yes can be said the year of our Lord or the Lord right etne se yabetwa dwumade no so na metwa dwumade no so a minia eben aye kradwa na wonfa srani bi foni ento so ema mi soja ni bi wonfa ni foni no ento so ma me pa na yebeka ya ebre kakra atwamo no ebre kakra atwamo ena me de ebeda mo se srani bi a wono wo babiani mo ona daso no fe srani no ono owo babiani a wo bona dwuma na emom enkan bema camp ana yetete no ya wosanso edini nkwe ewo hono mo na wo bepie mu babiani gold mines won ma wo bo dwuma illegal miners galamse fo nkrofo bi a wo mo no wo China fon bi ye wo bepie mu ho a wo mo fresh srani no ana wo mo de no ekonchen ana wo mo no bon komo se ayi bra ebe ya nkama ya kwan na yenye illegalities bi connection bi won yes wa ubenye bi edi wonye yi bia so jere ni he mudi no se connection bai muni nkomo metie mo ena o mudi efie wura so me bag no sika no ma pim na o mudi bi si ni nchen ena o mo se jeje na wudi okura nie wo na maye yenye connection na we ja yo dibi mam dibi o yonko da na oda ya o mudi fie wura so me sika no madema so jere ni se je o so so she ni we nya yi bi we krampo no yenye nhwase mpo no no ahwase mpo ni eni ebewie won sere ni we resike sa na enu isika no menya na menyina mento mani mo nyama na se me reject na menya mani mo nyam me reject kra Ghana me ankasa me pe kra me sign ye de ma me na wu kra da bi mi suro nyame na sa ye enu oso abofo papa eka papa gu no sum na oso abofo bone so ka bi egu no sum ma papa wo hwe ya no se da bi menye your friend private Solomon Techu ya na anu asem eba ye ne eja wanye na wanye no eno se da bi mama nkokwa wo puma tuo eno wo de kire wo mo krache mo ye ma bofo papa mo nye patriotic citizens nti ma achim de mo ye bribe chese we nan komo badu gu company no se na mo de tsewa ha ma chemo ya wo so a wo mo de wo koma police fo a chese a police soldier phone a police phone security services wo Ghana ha wo ma bona ba so abo because obo hu bi da sika bondre fi ro so me ma no wetima reject samre awo Ghana ha da bi waya de dodo abusia Katakyie FM TV hono mo na ebra behwe o YouTube wa bra branche ni munyam fo fefefe wo gina hono mo na we bi ya no dissertation abra no kache nyami hiraw na we abecha na de na we no mutino se din no mukase da bi abasobodi ade ama no na no krompo de so a
ese money de mu dupa oba Ghana ha security service no wo rank ana wo post ana wa homa beba se nyam fie na ya mfie num ansa na wa homa ba na so wutimi ye bibia esombo a eya amunum ho ayetumi tu wa homa num ye beka ya mekom den adwirigu ye constable post ni anu aba wo fro wo wura eyi abo num a wotimi ko hu se nipa bi ehye ba bi abo no ekata omo so omo wo ma ko omo hu do omo ye awotimi ma ye chese de pipe wura wa abo omu nsuo saa kopim so omunya nkwa yi abo ni na yi omu pie wo manwuo no wo pie ya na to na homum wo enti ebia nie enti aba saa no na eye Ghana Armed Forces for metre gaf wo mo ba bonte be kase da bi eya na etama rank na brano afia no etama rank na so papa yi ne rank ne nduru ba bia sese mani bi ne mo made abo ye de ese ye ne de hye na munam enti ho na eye Ibema camp ye won kran empumpuni mantamu enu de chia wo mo ye bibia fe no all rank deba e wo bema ho ya wo mo ye ya papa won woto won kan bi hye mo ndi woni se me de me bada bay private teku me bada me ya me de me benya rank da me de me de enim woto ani afre no private teku was say yes sir no sorry move forward no aba ni machine woni se boni bi no wadie na nya boni wadie ni nyina ne se ana no you were at the baby ni hwan man che se wo ya do bodwuma pa nti no ye de rank man as lance corporal na nyize so be free private to lance corporal no enough from 4 years 5 years e chia se no nya sa ahoma no eno wo mo de eya basobode no aha wo ne gina ho no tama ye frɛ no ye boni di no sorry say yes sir eno wa sorry gina ho no ne ho fa ye pa wo ekoko wo twu mi che se wo ya anwunani ana twu enkrani on anwuna wo ne gina ho no say yes sir mo sorry gina na eja wo mo frɛ no mbaya wo mo bona baso wo mo sa ma no citations ahodo bebre ti no eno sa wo ba YouTube on ma bon se bra na wo mo de eya basobode ne rank no bono na beti no ni nyina so we su citation kese pa ya soja peni de ma no ana ba bia wo mo de ne rank no so bono no so no ni nyina so no Kineben edi gu YouTube on mo ama obia enya bi ehwe Kineben wo bo adwuma pa etiano no entiabrante no chief of defense staff CDS and wo ma bona baso a rank no wo mo de amman so wa ya de se sika twitwidie ya wo reject ye no nyamu hia no nyamu tunu kwanam wonye saa na we no ama ono so kasa se ade ya manu afi no wo be ye ne kese pa na ene galamse fo munya crowd se soja ni ye se pa me abona baso se dia na obi anso be modern se onu so be ye bia me abona baso ntie ne mowu kura nkeye mowu kura nkeye right abusia me to adwuma die no so ana afi medu kokopie mo ewo ex-president George Kumkufo Kineben president George Kumkufo mfoni to TV no so mame na ebia na indomie mofran wo mu nim no papa yi the gentle gent ya ne papa free kawie na ma me so free da ban ha no machiri ha ene ade yes na wadi mampani pa ewo Ghana happen ya wo bodwuma papa enya asam ketwa kra na yewura de wuo kofo wana baso no oye bema papa yes mo we animonyam su kura no wana da TV no so no abusiafo na maminka president enkomo enfa enchrew yewura ex president John Ajekum de wuo ekofo enwo kire se ayi MPP mu nyokuo no kire se wo mun kaye ye kan sa santin kaye na yampa ade efe nin kaye pa pune womuni bi na womuni pa ba ko tse na no de na data force for no kan o si he na mo bi twa obi abo na me John Ajekum boni be na mayo ya ne de se ye di MPP hu nkoma ye mfreme na anu amuko ye meeting ya mo de be mo congress yi wo bi anu okompo obo mamane invitation card kwa mama boni be na mayo wa no ka se he akomate ko ana tuntwa ho na ka mo se no hwan ye be kan ya NDC fo mo nyoku no kura no ebire bi omudi bi ye Rollins a omo sideline na ma na yiribu fu yokochi ni ku a Rollins ka che okuto to abra ko se mo babies with sharp teeth e mo front of fewa mu nyiri da ben na mo si bi da ben ema echire NDC fo ko pa na choma eja ene nkurumudie na ye omode a omani aja ebi ana MPP mo nyoku no mo ye no na wei ena president George Kumkufo ka se he
se wan kasa utimo ya ne ayibone wo eti Katakyiefm 90.9 FM ye bu pini ne ne ko bon komo ana osimia anyensem hunu anyensem mum me afede menye party member na de chama untumi kan no so kan bi afede menye party member ye free UGCC ye de ba no na mu wan ayi 1947 mu wo 1969 mu ho ye abuja ne nya sam keto akora ye bre na fe ye beto fom se kum me a founding member of PP Progress Party and abe MPP no ye ji ko mu na mu he ye hwe fom ayi a champon ebe ye beto ye twene ye de mu she prison na dwefie be ye afene fa no na mu mu han ye twene tumda ye na de mo san kwanti musimu mu me 1969 na mo mfie bia sa 30 years enso na me MP what you say buja san kwa po ye me prime minister sabre na mo every 1972 January mu ho ye hwe fom ye de akonwada ye de ba ya ne ye be 2001 me madawro ma aja me di animu a me di manimu nyam ye ya ne ye wene power me di mu twa be 2 times boni be na nkama yo ni tse mo ye me sa o kan sem pa obi e no se emu ya me pa so yen konko tie video no ana yen konko hwe emra na osusu hu se asema me kan man kan hye na no papa no wodi yawdie ena ekeka ne nsem na MPP for so ntia e de nsem ne baba mo yen konko tie emra Mugabe so radio ekeneben mo radio mo yen kona yen konko he video no emra me ba na me de aka atwa so ne eko na me party come up to the so Ghana yes, 3 months who the attack me 69 maybe 30 years we are member of parliament we are founding member of Progress Party 2 years 3 months who the deputy foreign minister I jump on Kiriani them say the team and number I for prison we are 1 year 3 months some never day because we need behind another detention but I know the period from 72 January I jump on 2 years side the tradition. They are not power pure adapted to 2001. Nearly creating the party that 2 times with Ghana. Anyway, and then I'm going to say, a young woman, a pretty woman, not BBC, the common and the other one of the China, you're very young before. And just right abisa me da say eno na papa so edebetu mu meche yewura edi ewu okofo wo se ha dwene pa na we na afofo binum so eche mu se da bi papa wa na wo yeye se di ni sibu ya da pa na ena no wo mamienu ekwa kansi a ne wo ba yi wonim ba umia de wo na ye wo na moto aba no wo na ye papa ene ade ebe den wo mo inside line no why wouldn't they sideline you what you say letina eno so ne nsema epie mu ba no tise umko he video no na ne a ewo mo enso so eno no etino yewura John ajekum die wo kofo wo mo chese entra ba bi ankasa sideline no na eye wan kasa wusu no ban bi a na nsen wo de na di wusam manum wo me wusa wo dobi etan bi no eno na akoba no santu wo ye den a enra asemwe was it 3 days na me ka say se papa no kasa wae buniaye ni bre na papa no sa se di ntia because ye nyina et Ghana ha okay ye nim de ekoso okay se adodode bi koso wa ase na papa ni nya bi ni edia ene o ma ye hunu but se oba physical no be ka se o ma yi na si nchen a me meti ase a enye yi enye nokre se ade ye mfa ye ni hu no na adodode bi aba ho na ye ma no de ya ade on kama ye ntie se omudidi omumame omudidi omumame but physically platform be na party ni be mount ya kofo nti so bi wona nim de na ho ode ni wo fam nyina no omu preja no ade ne kotena party platform so yes sa adodode bi wa sia wa ye mfa ye ni hu na papa no
enya bi nie na on kan no dia on kan but party ni die so long as ye mu bi ye da so Ghana ha die ye die ni ho ni die kwa na yi na si nchen na ye ma the minister na ye ma na MC me a word to the voices now the woman na no say wo bodwa na wo de ni si akonwom na wo pia ne betena ho no ma na wo wie no so kofie koda na nche se wo de no aka bibi ho oba kufo ya kwada wo ya kwada wo che so mo fa adwene ya mfre no is part of my political is part of funding of the NPP and workers because no they worker o mo fa adwene ho mfre no what is it that decision make on kan mubi neck and it also my message channel na no neck for the committee o man friend only mo re in the body is somebody message channel no ya adwene because it na papa ni bi say now shahadio o papa mu na wo fie obia wo fie na say meeting me pense bia na papa ni na say committee na say amfre wa e dia adwene kire na say we hia obiem asema ba ka se bi no e be fa nti we hia nti amfre nti papa de papa ni kan o so kire say for now no dey part of my message chain the decision make your mom friend no adwene bi wo fa go betu na mo ka ko mo mfa o mo kire say wo sani pam wako support ba mi ade a ene obi o support Kennedy no wono no nya ade ono so obedi wachi mutu bi say from omo na omo mbisa papa we chi nyina no they say now the o ma panyi ko fo akola o party ko ngan bi that people have been silent omo ye yo mo nyina free omo no bi na o party no bi yes now me wa na data force for the omo de ba say party na you one me ya hu bi pen omo yi na sinjen we dey nya adwene o chena so kan ya hu bi pen until say bibi wa akira ebia adodode bi koso ese obeka kire ye se omo chisika omo mame eno de ebeti ase but sansensem we no and juma eye ntoaso na Paula Foko no mu na wo ho JFK no way JFK no way Paula Foko no mu na no wo ho kwabere Japan no mu no mu na wo ho na bo ba ya na abesi JFK they make out yes but we founding member we enti yenye ne dan enti wutimi nyini si abra nkomo twetwe bia bekoso ensen kai bia bekoso bia je so ka ho so wo so wonye so chusu obi so wan chusu obi o ese so ka ho the video rollers ne wa ha am of flow kujeto abla kwa baby with sharp teeth am mo kopa na chawo the video mu ma na yere kotere party me say papa ko for one tenase on pe ba bi ntina na bola aya ne ka say da bi saberwa wana wa yanko musaberwa na say say oya ofre mu ana na tetema ya ka say ya yanko musaberwa kwada ya ne na nya yanko aberwa ti kwada ne ya ne na nya ofre wom e ka kire wom yeti ha ne hu Ghana fo omo ba akufo do tiri so did he call akufo do to order on top of that no utimi say be gina abonte ka say upon omo contest ni nyina no Bawumia is the best. That is my problem. And yes, o ma me kra no, o ma me kra on do, o ma me papa, obi on do fo. Ba yen kire, ba no kire say ho ni kire wa mistake. He, wa mistake. Me o ba kire. Na ama me fa. Yes. What you say? Me say me pre to me. Reverend be pre to me. Mugabe, wo ye founding member. Okay. But one year na wo ba kire no. Say ama me fa. Odanda ye menipa na asa yeso ye menipa sesi a odanda ye general secretary na asa na ye chairman u be kira adwe as a founding member na amame fa wuni ni say na asa ne omo holy party position sesi a no oba ho be pede ye fa go bia mo oma ho be pede wuti ase enkola ni nyina omo ye memma omo nyina obi adi bi ye yie obi adwe mu do obi a wonimdi a obetim de di party na nimu de make out ase na ye hu say wo no wo ho agina pa bi ba wunya ko gina reverend achi pe ye ne ye ka ni nyina no a ye support Mugabe no ye nye dai ye ma ho be pe se si ye so na party ni si na so esa metemase mo de ne se fara sautaba o mi achi ni no omo ba ka no mpese bi a omo so omo atete party no so di akonwa se si a no omo no ma dwi mu no omo support ba o mi ya sa what you see ye me ka what you see e jo be pe de wo ho obe ba de wo ho wo so frɛ Akufo ado wa fiu wo ti ase den one fee from the ground Akufo ado ko fa ba o mi aba o de ba mi aba hye party ni enti odo Akufo ado so na planting in crop for party ni mu nyina enti se wo feel se susuye bia Akufo ado esusu no wo ne nya adwene a omo wo from obi aso fiu because omo nyina ye Akufo ado nkwala that's right one to mo mudi o wo ti ase now obi no pe position says yetimi we ni power ye be say no na president no de Akufo ado ode Bawumia na e ba no Akufo no ko fa Bawumia na ba no mo sori etia no
ensi etu ko for kaseti ekufo do pe guys na grounds ni nyina so no mo fa nya hwe because ono na enam omuso a but omo gan wo say e na mo susu ntina omo so do mo no papa ko for ko na party de begu ana enwi so okọ eti mo kan kire pani ni say onfa no ho nyina gina pe bi ma ne ko gina efa baako ko gina fa baako de a enkwala na wo ho no mo fa nya hwe mo kan kire pani no nti ase rolling so consolidate ho mo kan kire pani no na pani no nti ase enya na manyi na ye found members mo those 1961 when I can enya ni no enya ni ne eti mo kan kire pani no mo na mo party no Mugabe moa efa mo duma de na eguso ekosoro ye wie ya ne mpani fo betra se ne asinkonwa no pani adi nkomo eti bi ya to asoma me ya na fa me wie YouTube ne ya live Asana Reverend TV Asana Reverend Bese amma ne nkabi alright Reverend bia na de obo ba chiri ntimo mama to me duma de so yes abusia eno no we eye fam ho segment no ya wo den bi di ho chiame ya chese nya sam keto akra ya tweda awre no ha ya sene Nyameba Erci no kira eno anu no so ma sideline na ya sideline no esan say obata de enka won say omum enche say we na me don we de me no no ba mi ade we good emre bi mi ko share na brochi na dwemu do woni mo ma woni mo buade na say de o kan o ma kan rally contenders no wo mu emu ade nti na ne e ba sa supporters a mo other side no wo mu so be chiri wo mu tumi a wo mu so wo mu frɛw e wo eye ekonyasie bia mu ti no yewra papa sa wo ti enka na wo so why woni ma yi na ne ma konka de mai na abusua story twatro kra no even mame lady ni picture no aba no ogina honum na o hye black na ayi petticoat white bi gusu no sa picture de na ogina mu ye pa ka wodi kan de no to so mame a na ya hyase na ye de mo pepe abusua mi ko pe bia bedia na me ba ye dan na nam wo bra ye ohia ba bi bo modin atete de bowure mu wode ne doba eko tu eye abrochima mu ne wa hwe bra nipa wo bebre ansa na 7 previous wo kokodu abrochima mu enya asam keto akra ni titu ni Canada David no Dubai akra ye yise na Canada abrochima mu wo Ontario Hamilton Ontario wo na mami boja ya tete ni bowure mu a eni ade mami no foni mu ho so anka de to so mami wone na mami no one ne maame no enye obolobo ndi ono no wo ye eyewitness keke wone ne maame no na de niponi ato so maame ne nso no so ate ya nya sam ketwa ya maame ya tete ne bowre mu mo wone ne maame ni wo mo ne da so fefefe na bra aye Katakyie FM TV wo bo se aye Belinda abonfo nipa boni bi eshutu no ku no awa brochima mu no ne ho nkomo na tiewa ye ba bedie no wone ne maame ene da so no maame no ne nso no so ate enya sam ketwa kra bojo ya ana ode ne ba ekopie mu awa amanone se wonko bongoma se ne beya wonu so betimi ama abusua no afa won toma pa ede afira ne yebomudi a yabo abusua ne din ade atoto eya de bia animonyam ewo mo na wei ana abaye ekọ hono ma wakwakwaji eye ni nkwanhye wo ya na abusua ya kaya me pachaw eye megidi se we de eye okuje to ablakwa eye ono nasem yes so no eye foreign affairs minister yes because ebiesi awo sa bus stop honum na me beka wasam de akira mo no okopie mo awo Canada sa bus stop na me beka wasam akira no na mu ya January bosom ne da me 2025 ya na Ghana ni abrantia ba kwa friend Alfred Ochre ya ono so koya ono so ekokosua de ewo ba bi e friend Saskatoon ewo Canada brochimo mo honum ono so ekopie mo sa bus stop honum station wa ono so nipa bonfo bi eku mu ya wo sanso bus stop hono ma ana branch ni munyamfo ba ko no so wo ye indie ni hono so kokosua de ya hono so ni dindi Hasmarat Randawa ewo Hamilton bus stop wa wo mo bonu tu eku na ye nwe ba Belinda enso so akwakwaje ne de ya na busua Belinda ewo enfrisha arionu ensie 26 years ya wo ko eye abrochima mu Belinda sa kwode na okwakosua na de kama na wena nchiremu no every eyewitness but we no so ewo ha kineben fefe se ne osie no as usual na wo de maame no ato honum wo bolobo no wo eyewitness na wo de no ato honum meba aside wudini no ho na wo de obno bolobo na to so maame ye no bolobo no bonkomo wono de no yonko brebo ene Belinda sa akode na o kira Belinda ya na sometimes we free or ko shopping or shopping pa
na gya wakoyi niema hodo ne ade a na wode abafie na o kyese ono so maame no obi ono so ye adwuma na no off ba kono nke wo ho aminim se eno man France no de a oyobolobo sa maame no kyese na off na ofre Belinda se Belinda na ene wampa won ko shopping no so o mekura menam kwanu a mekwa maame no kra ye se enko kwa ko hyare no akokra ne ade ya okoto asem no so na ni nyina no se abrantie bia wono asukonu ma wo enfie edunso 17 years abrantie ne friend Makel se Makelele so Lavai wono 17 years wono eche se ni wo min kofu bi wo mini wo mo pa South Street no so wo ya eben King Street East any James Street North wono baby sa Hamilton to Toronto nya sam kitwa Canada bridge mamo na ho na abrantie wo mini kofu mi nse bi na lucky na nkofo ma abro be se wo lochi na nkofo mi nsa na wo bon komo kwa no ko petu na wo fele ni bullet kama na wo de chire nkofo mi nsa no so wo hu sa mbracho sa abrantie no ni foni na wo de to so enkane no wo betimi sa de ato so wo asem we ba abrantie na okun no mu de hu ni foni ba ye de be ma wo Katakyiefm 90.9 FM so wo ba Katakyiefm FM TV swap wo bo se Kneben wo de ato e de ama wo na abrantie no tutu na wo de chire nkofo miensa bi so wo no mini wo mo na small boy wona da TV no so no me pa cho oba YouTube no Katakyiefm TV abenye bi ahwe wo de chire wo mo so akamoi dima yawo na afaba akokɔ ho mini aba Belinda sa akɔde me kopa bi ebedi ne be de ne nam mini aba gina ne ba bi a wono na nso oben Ghana fo na nso oben abusu asem ni nyane se ma me obolobo no chim kye se yewo ahwehwe bi a ewo bus stop ho na ahwehwe no so wa pa na Belinda gina ho no ma agya se da ya mo ye TikTok na wo danda no ho a wo hwe ahwehwe ni mu ni ade a wo nege se nyare na ko twem ko na agya wo dada no ho na tuoi akoi su ye na eyi fa nkofo no ba kokon ho ana Belinda ti se nimam amunum wa Belinda to fom kum wonso mo Belinda na aye Nyameba no enya sam ketwa nipa di kiri me pacho yenko video no emra wa bra na Ghana ni ba ko a ye na danfo a wo su me chema no obolobo na ni di nkomo no na wo su kikam ma me su kikam se ye Belinda nye obi ahwe ani ade enti sa video na ya crowd am pacho mo me yankon hwemra na yentoa enkomo no eso yes Belinda benya na koishia o kan say 26 kola kichani ma me de na bas Belinda by a wicked granny, rappers your baby. And in that way, share your best share. Oh, can't say, on your beer, on your dear sicker. Belinda and you, 26 years ago. Abusia na say the woman no merahuye it is not easy at all. Yeah, Belinda, small lady, 26 years imagine ko na just obi mom na ye target no. Yes, obi na ye target nipa miensa bi a ko minu omo a otutu na wonya mo miensa kran ko bo mo nyina ya ogura omumu e ma etu no kro twi ba ko mo no suprae e ma abobo no e ma ekobo Belinda ni ti straight na ma me na no nsu no kire say bastop wo mirror bi wo ho no efe pa na Belinda gina mu a ase wo ye no huye ni ade na etu no eboniti straight ni ti straight into the police phone crash say omo rush pa to hospital and so no na wodi kan wo da akwantu mu asem
easy me ko pe bi ebedi nti obi fofo mum na target ni na chese target no abrante no 70 years obi ya na papam oko wodi nkruma fa na wa ni tua abrochiwe mu wo mo ehwehwe ma pa wa wo mo koye ni pa chi a wo mo ade charges ahodo attempt to commit murder and then committing murder any ade enya sem keto akra nti no right we dem ya say we so nye the first time I see our sabia no January mu ye ba fi Ghana ni abrante ba ko Alfred omo bonutu o hosa na India ni abrante bi o so kosua ade ho no o so sa station wa no wo mo bonutu na Belinda enso so enya ne de no nti no nim de empenifo ye de afa ho a no right enya se ha adwene other family ya se ento wada na me di wielu na me chia King George King George papa no o German abrochimamu Visbaden or Visbaden ana papa no owo ya me doba pa ene kinebe na wono chinchin fidie no ewa chire hono emaye odi ne ma egu YouTube hono no enso so edema ne Caesar enso me chia na oye Worlda ewo enkawe Dr. Kwa Janabia no enche to mini right me da Katakyie 90.9 FM and our sugusu awuti no anopai ni efrem Nyameba Eric Odo Junior anopai yatra sidi enkomo na ni gusu a yedi nkakra sa na afi bibia so tumi aye fine enche yere mpenifo be hye nkomo twetwe na se na afi ya TS so ententem so na yetumi akoye nim na bibia atumi aye fine ansana ya be hye nkomo twetwe na se no mame right ansana no mame mfa wo enkose Louis Ventures anopani ni nkomo kakra e wo hono mo phone papa na opese oto me pa cho ope iPhone types ni nyina ope Samsung ope Techno phone bia ope no on sabetumi akabi ewo St. Louis Ventures and then accessories ni nyina papa ebia on sabetumi akabi ewo St. Louis Ventures asue na bibia so tumi ayefa me pa cho home appliances emudi na ope fridges ope microwaves ope your friend say blenders any de kika ho ni nyina fridges ni nyina on sabetumi akabi ewo St. Louis Ventures me pa cho channel so fan ahodo ni nyina ceiling fan standing fan any fan ahodo ni nyina no de boka mu ne ahodo ni nyina on sabetumi akabi air conditions ni nyina obenya bi ewo St. Louis Ventures asue mpa cho mo open laptops papa no St. Louis Ventures and I make out for etumi edi amount and pay na bibia to me I am fine YouTube for the abuche for the bogus ni nyina mo amotie ni nyina no St. Louis Ventures and I make out for the amount why mo ba fia mo mpe bi da mo so mo ntimi entoto ne mani bi St. Louis Ventures na ya tete so ye bo ne da fom pa na bibia so I am fine ye shop no kase ba ko ewo eye enkawe ahimfie kwa no so wono no ano ye ne ye ben ahimfie no sa ewo sa street no so wono no afei agogo so kase pa ba ko ho ye ne be ma nkwan chop bar no ena edi animhwe ewo agogo so eye nyina hini kwan no so ena afei headquarters no ewo eye enkawe Adum House Dr. Kwaja Chine so Adum House no first floor hon manana St. Louis Ventures ubehu ye for number 0241907600 0241907600 me pa cho bia kofa niam afoforo bi atumi di aba eno ye St. Louis Hardware me pa cho enchanse papa ye de bodan so ye ni etimi mabie ye na ye twa direct from factory na ye tumi edi abro me pa cho kala ben na wo penchance no type ben na wo pen ye wo RBS ye wo galvanized ye wo ye aluzinc papa ye wo euro tiles ni nyina ye St. Louis Hardware and I make out for etumi edi amount me pa cho fie rafo no ye se bra na ye tete so emfa ma oba fakala open bra ye betcha direct from factory na ye tumi so area abroad na bibia etumi aye fine pa eti bogafo na mo so mo ba fie no mo be si dan na mo si dan na mo be boss wo fie ni nyina no St. Louis Hardware na make am for etumi dia mamu ano pay me pa cho se oba ye no ye de maw ye de kokoja free why he deliver the free etumi de maw se oba ni ekosusu ofie no apese ye boss maw no na usika semne kra nso a me pa cho yetimi no ye nhyehyeye na watua ne nkakra eno eye St. Louis Ventures unya ne ba bi ada agi se ye ho ye na yebetumi aboa wo sa akwa no so na yakofa paint papa to media bar se efi eka ho a no so kogina ho na watimi dia ade abonsuom no apepa opepa firi ho a paint no eda so ye mono na wafa wade na bibia so atumi aye fine pa ewo eho no eno
St. Louis hardware and American for so etumi ede amao na bibia etumi akoso kama pa anopai ewo hono me pa cha bia wo bia na carpenter fo ni nyina no ye to yensa de afremo ye sese uli di fie wura bi ede ne ba St. Louis ventures aso ye no a ye ma commission na bibia so etumi aye fine ye be ma commission na bibia etumi aye fine pa enye commission keke afi ye no be di juma na ya fawo ewo St. Louis ventures asoye na ejumedi awodo bi a yebenya no wonso watimi akọ na woni ye na akọ na bibia atumi aye kama eno wonya ne ba bia se St. Louis ventures ye ene yakofa de aba pacho wheelbarrows ewo ho enado papa ni nyina bibia efa odan ho de from start to finish de pa wo ne se yesi se wo no fiewura no kra no what wo asase eda ho what asase bi da baabi na wo de wo no se nipa aba ne gidie ni nti ye be kwa kosi da no ma why yesi ma wi a ye beto tiles bibia kama complete it from start to finish St. Louis Sia 0241 907600 0241 907600 na bibia so entumi enye fine pa ewo ehonomo mefi honomo san ma me fa unko Easy Soft IT Consult Pacho Easy Soft IT Consult anope yeni nkomo kakra ewo honomo na ye hwe de ho so esi echo eye wedding e na wo ye eye na abafie ni nyina me pacho ye de ho asem ni nyina ekwa akoda ne Easy Soft IT Consult me pacho enye kwada o pictures ni videos no a ye betumi atwa ade agu ho de amawo no ye ni ye betwa ne ya edit ne kama pa atumi enso ade amawo me pacho eno eye Easy Soft IT Consult umpewe ede ena ope me pacho emma o event no enko waste wa bra yentumi enyen kai duma de bia emfa mawo yentwa videos mawo yentwa pictures mawo me pacho ni nyina fa breye na yenye fa mawo na bibia tumi enye fine ye be edit ne kama 3D animations ni nyina be ho adwuma tumi dia mawo afen sorry awodo ni nyina no ye enna ye create social media account na afen so ye sanso manage ne kama ede emamo eno Easy Soft IT Consult mpacho ye be create ni manage ne kama ede amamo mo live programs ni nyina ni be stream so etimi ede amamo na bibia so etimi aye fine pa business website ye create e-commerce website ni nyina ye create afen so magazines ni nyina ye ho adwuma afen e-learning school website ni nyina ye ho adwuma membership website landing page website church and as NGO website information website hotel bookings ni nyina ye ho adwuma ewo Easy Soft IT Consult me pacho anything about your software developing Easy Soft IT Consult your phone number no is here 0549 687100 0549 687100 na bibia so etumi aye fine pa Amansan Dawuro suni ewo Katakyie 90.9 FM FM Nyameba Eric Odo Jr. Anopencha enko emfamwa Elder Yauche Pepra the father of KK Pepra papa ye che wano paper na enche ye bete monka na monso mabane yabo adwatonde no ho dawuro KK Pepra ne mani nyina ho dawuro ewo fiase na bibia so etumi akoso kama pa na KK Pepra shop kese ne yabie no wo ebua kwa ye ne shelf filling station die ne muhwe ne de eniema wom pa eniema wom enchanse papa ye yam ye twa yade nchance ne ya ne yetwa yade enti KK Pepra the office kese ne abebie wo abu akwa na twumafo nyina ne ya sentimental nyina chenchirenche pa ya bebie wo abu akwa market ho ya ne shelf filling station no na edi animhwe ko ho no mo a menu akwesi no ne o ma akeka ho nyina wo ho mbeboa wo na o masan atetew so na afei o ma deliver the free atumi e de ama na bibia so atumi akoyi enti menu akwesi me chia mo nyina e wo KK Pepra shop kese no e wo aferi Ghana Conference building wo mu no ase wa na yenso so ye wo Conference electricals wo top na ye wo form eno ye KK Pepra enti enche ye beti wo nka e wo dwumedi so na afi bibia so atumi akoso kama pa no pay empirifo atrase enti me be hye me nkomo twetwe na ase no
let's enjoy together. Music brewed in Africa. Come, let's enjoy forever. I'm so hard as well. We need to celebrate. I'm so hard as well. We need to jubilate. Listen to what they sing and just help me sing. Zing zing, oh yeah. Zing zing, oh yeah. Music goes zing zing, oh yeah. I will zing zing, oh yeah. It will make you rock your body. It will make you move your body. It will make you groove your body. I will zing zing, oh yeah. It's your kind of music. It's my kind of music. The move is alright. Let's groove it all night. Don't get so lazy. Yes, something so crazy. Listen to what they say and just help me sing. I was singing. Okay, me get you man on pay. I want you media and so part. I be at me for Bosch and Information Center. Many to say them live. I want a year and you know so. Quinton's phone. A very good morning to you. And after man cross on it, a phone in our cham why. What multi in Yatimon? Can YouTube phone in Germany? Munina ya church ya papa. And I'll say, papa. Ora George. Wiesbaden, right? Ya munyina mira. Anopay any komo anopay mi ankasa minua honorable Peter Boache ewo efia say sanso so na minua Richard Chei Bofa. Oye half regional communications team member Richard half regional communications team member for the NPP. Sanso na mi ankasa minua Penny Peter Boache regional communications team member for the NDC Ashanti region. Na mpelifo bi no me no mo twetwe nkomo honorable Peter, good morning. Good morning Minia. Bibia e bokode I'm not dumb. There's Bibia fine. There's Bibia fine. Okay. So who is Nyamia Daroma. So maka cho se wo se MP o. Wo se MP. MC no na de nyame pe no ye. So MP ne de se de tie bia na se dachi bia wo be di ma yen. Se ye mu bi de ye nim ne pe wo mu. Ya ma wo fa ne nam nchenchen sa da bi ye ntiase. Se wo so oba front line na yetimi hu de. Dachi bia be ba why. Musu minu abeya MP ni bi why. I mean shafu. Bibia fine. Rich, good morning. Morning, okay, sir. Bibia boko. Nyame adum bibia boko. E nyame ase hafuma mu ye boko. Enye easy. Ye krom ni ye nchi ni ho. Nti hafu nkomo de ade hia ye pa. No correct. Na niam e kose ho. Nja nyame adum bibia ye boko so enye boko sa. Okay. Bia na esi enye boko. Ja na obehu ya hafu mrantie na etuo ebonachi so ya adwuma wo nwuram. Okay. Utwani anto na manetuo ebonachi ekobasa so a the fear because a yeti misi na tuo bobomrantie achi no mo de nenemu in fact so bad areho sa de ma ye kromfo ne ye ho nya easy kra. Okay. Se moja party no moja ahafo no de ama minua Peter no mo. They say 4 against 2. Why ma for so ma 5 against 1. Enti enya easy cry. Regional minister ko kan ho asema na response e kono so na say right. Enya easy cry. Yeni komo no pay na bibia so timi nya from me share say free minua Peter so ensam no de o monte so na bebrebe the fair economy ho just Bank of Ghana ho yura mampeni so ono so na allowance sa eno so ono so wa yi etumi e dey free fuel allowances to be specific what you me atwa e dey free say we minister ni nyina yaje say yaje ampa no eno so ya asem bi e wo ho the levy officially started no and then some bebre so e wo ho say education ministry no for that matter the minister in charge yura friend say Haruna Idrisu and also so say licensure no bebre na ni ho e na baaye o say ye beja atworo friend say teacher for no o ma bre him ho mo ntworo bi me Peter ye ntie wa he na person sha se free na ye ni nkomo yo minia me da se ma me fa kwan yan yesu na me ntia atiefo
ɛna hwɛfoɔ sɛbi ɛnyɛ sɛ bi a yɛte ha yi ɛdimnya sase ne wɔ mo da bi da kwan na aba ana yɛnya ho sɛ yɛbɛtena na yɛka yɛ asɛm mɛbaayɛ deɛ sɛ mebaa sɛ ndc nti bi da bi so ndc foɔ apampan na mebɔde ndc Dawuro nti adeɛ bi bɛka biara no ɛnkyerɛ sɛ yɛdimnya sase ne wɔ mo tie no mo ebi a yɛka biribi na ɛbɛboa atiefoɔ a ɔmo so deɛ adwuma na matia ɛyɛ onsusu bi ɛde bɔsɔfo nyinaa bede be free ɛyɛ yɛn trade surplus a nyame adom yɛtumi anya in the first quarter yɛnya 4.14 billion Ghana cedis mamedi kan yɛka sɛ trade surplus na ɛnti aseɛ wɔ mu ɛne sɛ say sorry say yen export exceed ye importer and the friend say trade or surplus che say enema ye mai mu ha a de ko adwama so wa amonone sika ye nya echen de de ko Christ enema ba ye mai mu ye che nyina no sika ye nya no mai ye koton ye dem wo abonten wo amafo man so a sika ye nsaka edos sene de ye so ye de ko pe biye de aba ye fa ne se ka me wo ebuakwa na me bomodia digwa so me tunton force no ne mpaboa na mama ne so dem ne ko trek wo e bi amantia ko du wi a me to me ne nyina wi a na ma to board ne benkin de aba sika na me de ko kra board ne benkin ba ye no de me konya fi wo no chain de me ko to benkin board e ba ye kana ni na de ekuwi ase na ade a obi ka say ye one of the good measures of economic indications say o mona obuno so man ekoyi o tika semu a we ade ba ko abetima gina so ade a kire se eye ha san se sika wo se no da ko kra ne maba no esua ese de kunya fi ba bi a okoye no na benefit wo mu ni se ebobode eboa me yitimi create employment ede ma ye manfo no na esa strengthen ye sidi no ema no ho ye den esan se ye hia sika bebre fa kokra enema ma ye mem ko de kwaji fi omo ho no e chen de ye ko engine ti abasa na obi a wote a kire bia be hwede o sika sem kra de me hu se de na se de koye pa free se ye sika no ye de aye den ana de ba ko a ntu hia pa a sika ho asem ne se sanima ye ka ho asem yi ensi kwa ba yenyina so ye gold cocoa and oil and the very most important thing aspect is good economic policies ban bae we dey guna kwemu a ye disu kakra and je na aboa ama etimenya mfaso afri niema e de ko ejema so ekoton as against niema ye krafi omo de be eba enti eya sempa NG 7 de ma o manga na nyina na yamba say sacrifice nji we de besremo a no kwan na mema yedra John Germany Mahama Akwaba yes anope all town obedu amra na o hwese o see from na ye budget ne so a second Jesus second coming Jesus amafo ni aje amamu ni ko yie say ade an gem ko yie a gobe ba ko gobi ehunu na nsɛm wa we ba me de mam twa so na nsɛm mu nya chi mu obele kan pe kra wuti so be ko no bia te so wa ba omo ba ko bia te so wa ba ezi se amamu ni koyi edi no en ho agi ba bia dera John Dramani Mahama Ghana man pani e makwaba eba asante memu enti baka na saa no ade a eho hia se ye bomode na eniema na ye de kwadwema so koton no ye ye de ma no kosoro. For the past 5 months, you increased by 60% export, across by 60%. And now, Buama is kind of a surplus near the bay. Across Menka say, as a Menka say, you don't want person BCSC, but we dear a duchen pa. And you know, ideas a bo a year of my penny, you are at 4 cents. You are penny a Siama, Bank of Ghana, governor, and say a pa, when you go a crema.
ma dwumadi na kwaso tote kama enti asempa o se na yebo de na yebo o ma no o ma penya baso be ye fi awie no na me ko yen fuel allowances na o ma pani ye fi ho no na ba sa o ko ye various institutions na ko hwe accounts bu pa ade ba ko a consume musica pa fuel. I see. Yes, fuel. So I don't know it ya. It's all trying to enti ama edreni eye oman no. If you so ka say ono ba no oba say he is coming or he has come to right the wrongs. And nema bia ema oman no ete konachi no obi ni ya dey afri ho. E dey kan na odi free about 125 ministers. I can't want some kaka one fee. A could have do 126. Na can for that a minister at large, which could be. So, and now I feel what about 60 ministers, including deputy ministers in Ghana 60. And we say we Ghana sika baby. Of you call a president is so number of presidential staffers now as what to say who high sense for with the minister admin baomo. As what to say who ni nyina boa ama man sika sema na enunu bebre no so de be ate enti saade ya obampani e de abai se fuel coupons and allowances de ma the various institutions na and say government appointees no yi nyina afri ho except say in your line of duty e bia oman no asoma se kwedi dwuma bi ema oman no ede de ye hwe se de fuel and so sika beto fuel ade akọ sabi me ba hai me be say me yedi sojuma de ba me nyama oman ni nyina in quotes please in quotes you say de make bia no e ho mfa so be bo oman ni nyina ba me ba for NDC ma ba half for the government okay they all government communicators no and say me ko this is free abamu de tofu e ba han ma me kutia oman ni nyina yeah we dey member to come de ba e na man pani say obia so ya appointee a ye sabi bi choka se de obi aka na dwuma mu no ade na wo koya de agi se ma ho fu ansa na otimako sabi go didi kura de ma ho fu a sa de ya man pani say we twere nyina mu now it's going to save Ghana a lot of money make a we mastre ade ato ira man pani mahamani say me de metrimu pa na madwumu de sa sika e be save no be save out of this policy no ye first sika no enye ade bia ebeye monumental ni pen na be hu se sika na ya save no ye dey way anyway okay so be say o kan ho san da chi bia no do sa che say ye save sa sika no ye jefu afri amanfo nsem ya mam coupon bia allowance bia no ye tim de si eye 24-hour economy model market ewo e bia se passe run 24 hours fa nipa bebre ma mu ya dwuma wo e de wiye no sika nya bo de si nice district bia hospital bi ba ku bi ewo bia amantia an bia impame so na access emfa so na ye nya free sa policy we so no e clear e obvious obi etimi de be ehu bi enti no e ade a ese bo mampani aba so se ode wo se de be ayoyo mafotaka se was se ade yo oka e de oyo enti no o mampani mahama we de mira memenu so ade wase pa se o ma yedi manu ase na nkofu ya nyaye sabi enti no Nyameba okay as I say we dey we say we nyina we check at ase ti ase say bo o mampani aba so because hwe e serious o obi go at be two car na fu egum okoye na sabi na ono de goje ne ga bi kwan nya say yimpo ne kanchuma bi ekwan na say ya nche bia na bi na wiem so ni nyina ya de a ebo eye oban ne ka nti mapanyi hu bei no yidi nyina afiri ho na beboa mazika atraman mu amede nnuma bi e betima boa ma nipa nya adwuma aye de a nya se ye bo mapanyi de be abaso many free one man ko tinsi eye teacher licensure exams no okay now they see why e be sabe bi o sure enti me ye chocheli yeah
because school university of education mako best me asa mako check mako use yane na me wie no me nya BEd Bachelor of Education and am certificate oye semester bia outro exams okay yeah out of the courses so your baku my friend educational courses mainly for education and the aside or content me math they aside the normal content for mathematics no we also be nya for degree holder no you bet so and no so education so there okay account be nya ho exams it's a we are the day say man passes education course na me di school and nti alentina makofa we mu nyina wie amacho me so he nyina wie ama pass wie no yes before the classroom no sa coded the exams. Now what is even more annoying and say if it be out segment of campus program okay so we do final year na ma kwam ma classroom e ko kira de the practice of teaching na say na me ma bon na me ntimi kira de na ma me ko class ko kira de a ma say ma han kra no okay after we mu nyina ti na ma ko through but na kwa you will be a former supervisors they come around to supervise what is there to make sure say at least you are fit for the purpose oboku be nyina yasa grade o fail until complete school no to the better pass through all these things we now can say once I go through exams bio for lances here I mean it doesn't make sense we can incorporate those things that we need in their normal day-to-day examination when you school mo na ade ba ko a mesusu say mamu adi kan twem no yira kufodo time no omede buy ne say no musro the number of teachers who were turning out who were coming out of the teaching schools training colleges okay that also it went for money so it was a technical policy to cut some of them out. I see. Was that we school now automatic or say post you now ko e be nipa be 1000 school almost scared that one and so nipa 1000 aketua and ye itife bi nya bi ye fa exam betum ne ntwe bi mu obitimi pass ba wo ze anko yi akwa bi a me ko promotion exams what be 10% change me chen you ada ye nya ye exams yi besim ni say ada ye pre e ba do film ba pass one chance ye da eti ye friend elimination by what tactics okay eti so usika so agra ana ye sane manu yes ane manu eti ade a asempa ana yate no nti atimpo bi a te sa exams leti no ye yin free ho ye say ye ko she school ni mu na school na bo ho bra na sa to twani nyama ye ni nyina wo school ni mu nti obi free school ma pie no now for size so hini nyina mu awie na ye hia say sa ko another exam right me da say honorable Peter Boachi and ayete no enka no Mina Richard he fana be shasi e fina de besi hi no pay mechia mahafufu nyina me party for I go you live on YouTube no so nti ha na mo send mom why na omo share na omo subscribe my yen ye nyina ya hafufu Machia, my former boss, my former deputy sports minister, and the honorable Adasi. Okay. Yeah. Me come asem so no. Me honorable Peter Wakasa bebre. And this for the say how them say o mama kwenya mutibi kasapa. Na me e kade nanka sisi on the MC wa